ġo palazz. Fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarnix maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġo fih tistħajjilha ħirġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Souvenir tal-kewba monti boiler irrakmat u għakbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Salott antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar, grandfather clock biex iridoq tas-suwirijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistaħbew fit-telliet li joħolqu il-purtieri li ħitula it-sit. Fit-dar ħadd raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-senduq font fejn isakru tfal imqarbin mal-ħajtem kurċifiss li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn qudiemu qis li trodlu is-salib fid-dar tan-nanna. Fil-kċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixxelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur u isa korazon issa ħallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jidla ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna. Salott antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar, grandfather clock li xiridoq tas-suwirijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistaħbew fit-telliet li joħolqu il-purtieri li ħitula it-sit. Fid-dar tan-nanna. Salott antik motti bil-plastik borma tek-tek fuq in-nar, grandfather clock li xiridoq tas-suwirijiet id-dar u tliet tfal jilagħbu noli jistaħbew fit-telliet li joħolqu il-purtieri li ħitula it-sit. Mid-dar tan-nanna xtara sem l-aħwa kuntrattur u tella blok flettijiet armati fuq l-ultramodernu b'ħafna kumditajiet u dawk it-tliet tfal imħarba wara l-purtieri moħbin illum ifittxu fejn jilagħbu iżda qed jaħbtu ma' xulxin.